Hello friends, so welcome to my YouTube channel. Then tonight hin say kiti hula interesting din ten headband ayong hin ipiham tile tua example a mi khan hin kola ka receive lo chu iti aman kaboi lo iti head dham na chu ipi ka bol ham ti ho head na dinga chu gang chala respond bol na dinga chu iti sim du ham chu ka hin say din je bula kona zone again hin vet pe di na kain temve okay kipan masang kamin chula bonga hin kipan ka video ho bula kona zone again hin vet pe kipa to kain say na then ka channel la thana hi lung se tan like share subscribe nin wall pe di na kain temve okay direct panutin screen a live a kan pe ke din hoya che du ham chi ep phat na ham chu ga ke sai le tua ken mi khat ga phona akoi ho ham khat chu ka phona hi le a receive lo ham ai lo le a head na receive lo yong le a boy ham khat hi yong le aman sei khet hi yong le a ring chi a receive lo teng chu message ke ko ma hung yang de na example a cannot talk alo to a ka boy ti ana ti ho hung ke sei de chu iti apply du ham chu ka hin sei din ma sa pe na call a hi che du call jawa hi vera chun number ho chung langa hin 3 dot min tin ning langa hi 3 dot na hin call history ning setting min health and feedback min cha setting a du na setting a du jo ten la ga che le het noi han quick response kiti hi me du na cha he cannot talk now what's going on ai lo la ken koi he phone kala ngap chapoi kiti na ten khan he I'll call you later hello cannot talk now call me later ti yong kisu na example anang na dei na ki choose the ana noi chong ni ki choose the hello la chungpa yong ni ki choose the hello chong ni ki choose na la na ki edit no na bol the la na example la ka boy e yong ti the na hello la skula ka ni na dei pen na ki koi the na example la can cha hi zoting hin ko lo na chi ka koi the na ki mi cha tin na dei na ki edit the na na ten chi zo tum le okay na me de okay na me chu mi ham khan in a hin ko la ka receive man lo ham ka boy ham lo silent na koi ha khet pha lo hi le ahung ringa a ring chai ten le chihin ken respond ka respond ngai poina ama hin respond de ti ka boy ye na su pen chu respond a chi na tabang interesting video adang head ben la like video he alo channel he subscribe ding ken tim ka ki pa na bula kona zone again in pe ki pa thu ken se na ki pa